Hleleleni ungangeni kule channel yethu ephethe iy'ndaba ey'shisayo laphana wey'ngane zakwethu. Umculi kaMaskandi igcokama elisha laphana wey'ngane zakwethu seliveze iy'ndaba laphana eshaqisa abalandeli laphana wey'ngane zakwethu ukuthi liphoste imicimbi elizoyihambela sukela namhlanje laphana wey'ngane zakwethu. Laphana umcimbi okuyigcwalisa ipicnic okuselwe iy'nsuku ezimbalwa laphana ukuthi ube khona alizange luwuveze laphana wey'ngane zakwethu. Lokhu okudale abalandeli ey'nkundleni zokuxhumana bahlukane phakathi basho okuhlukene laphana wey'ngane zakwethu. Thina ngalokhu khuluma khulu ake sikulandele ama-comment uzwe ukuthi abalandeli batheni ngenkathi bebona i-post. Ubani lona unomusa uthe manje emabhida awuyini khona ngisane sengibapha ithikithi laphana wey'ngane zakwethu. Usho igcokama elingayigqoki ifongikhona Nxumalo usho kanje amahloni kimi abantu bepromota umcimbi wabo ngegama lami mina ekubeni ngawupromota. Ake ngithathe oyedwa laphana wokugcina uthe so kwi-all white picnic awuyivele unenhliziyo embi. Kodwa Sibusiso Manqele engabe wathathwaphi? Ake sibambe lapho-ke ama-comment laphana ku-Facebook. Ngiyafisa mina ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Ake sidibane kwi-comment section. Uma umusha cindezela subscribe, cindezela nebhell ukuze uzothola ama-notification.